yitwa General de Brigade Abdurrahman Chiani, akabyiniriro ni Omar. Mu ngabo amenyerewe ku izina rya Omar Chiani. Ubu ni uramutswe intebe y'umukuru w'igihugu cya Niger. Nubwo abaturanyi n'abafaransa bakomeje kuyitigisa hafi kuyihirika. Bubaye bwa gatatu avugwa mu mugambi wa kudeta. Ubwa mbere yavuzwe mu bayiteguye irapfuba, ubwa kabiri avugwa mu bayiburijemo, ubwa gatatu arayiteguye muhira nubwo amahanga mugira amajanja. Mu gitondo kare kuwa gatatu tariki 26 Nyakanga y'umwaka wa 2023 nibwo amakuru yatangiye guhihwiswa ko abasirikare barinda umukuru w'igihugu n'abandi ba ofisiye bakuru mu gisirikare cya Niger bafunze imihanda yose yerekeza ku biro by'umukuru w'igihugu Mohamed Bazoum. Icyo gihe Bazoum yarimo imbere mu biro. Ababireberaga hafi bahise babona neza ko aka Perezida Bazoum kashobotse. No mu binyamakuru hatangira kwandikwa ko hashobora kuba hari abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum wategetse Niger kuva muri 2021. Ibyo Perezida Bazoum yaganiriye n'abari bamufungiranye mu biro ntibyamenyekanye, ariko ahagana saa 2 n'igice z'icyo gitondo imihanda yongeye gufungurwa, ariko abarinda umukuru w'igihugu mu nkengero z'ibiro bye bakomeza kugaragara nk'abaryamiye amajanja. Ibiro by'umukuru w'igihugu byahise bitangaza ko abaturage bashira impungenge kuko Perezida Bazoum ameze neza. Gusa iryo tangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu ryanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga ryemeraga ko hari agatsiko k'abarinda umukuru w'igihugu kagerageje gushyira igitutu ku butegetsi buriho, ariko ntikabigeraho kuko izindi ngabo kari kizeye ko zigashyigikira zitabikoze. Ako gatsiko katari kakavuzwa amazina y'abakagize kabaye nk'agashyamiranye n'igisirikare gisigaye, ariko nyuma y'ibiganiro by'abaofisiye bakuru banzura ko bakwirinda igisa n'imirwano cyangwa kurasana. Iyo mishyikirano yose yabaga Perezida Bazoum n'umuryango we barindiwe mu biro by'umukuru w'igihugu ariko batemerewe gusohoka. Umunsi wose wa tariki 26 Nyakanga wiriwe uko burira. Ibyari imishyikirano hagati y'abashatse guhirika ubutegetsi n'izindi ngabo zisigaye byarangiye bivuyemo akagambane gakomeye. Ku bwumvikane bw'ibyo bikomerezwa mu gisirikari, umugambi wo guhirika ubutegetsi waranogejwe. Abiyemeje guhirika ubutegetsi bashinga umutwe bise Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP, ugenekereje mu Kinyarwanda wabyita inama y'igihugu yo kurwana ku busugire bw'igihugu. Aba kandi bahise bihana inshingano zitandukanye z'ibyo bagiye gukora nyuma yo guhirika ubutegetsi. Muri iryo joro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane, kuri televiziyo y'igihugu, Colonel Major Amadou Abdurrahman wari wagizwe umuvugizi wa CNSP agaragiwe n'ibindi bikomerezwa mu gisirikari byiganjemo abakuru mu barinda umukuru w'igihugu, batangaza ko bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum kubera impamvu bise izo kunanirwa kubungabunga umutekano n'ubusugire by'igihugu ndetse n'imiyoborere idahwitse mu guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Muri iryo tangazo, Colonel Major Amadou yatangaje ko abayobozi n'abakozi mu nzego zose bagomba kuba bahagaritse gusubira mu kazi, ndetse ko na gahunda zose z'igihugu ziri mu maboko y'inzego z'umutekano w'igihugu. Yanatangaje ko abaturage bose bagomba kuba bari mu ngo zabo kuva saa 4 z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo, mbese nka bimwe mu Rwanda twari twaramenyerejwe ku izina rya curfew mu bihe bya COVID-19. Birumvikana icyemezo cyo guhirika umukuru w'igihugu ku butegetsi nticyari kwakirwa kimwe mu gihugu hose, kuko nawe agira abarwanashyaka bamushyigikiye. Aba nabo bahise birara mu mihanda bigaragambya, ariko bibi by'ubusa kuko igisirikare cyakomeje kubarusha imbaraga, gikomeza kubatatanya gikoresheje ibyuka biryana mu maso. Umukuru w'igihugu n'umuryango we bo bakomeje gufungirwa muri Presidence. Kuwa gatanu tariki 28 Kizigenza General Abdurrahman Omar Chiani noneho niwe wigiriye kuri televiziyo y'igihugu atangaza ko ari uyoboye inama y'igihugu yo kurwana ku busugire bw'igihugu CNSP. Asoma itangazo rishimangira ihirikwa ku butegetsi rya Perezida Bazoum, yemeza ko kuva ubwo ubutegetsi buri mu biganza bye na bagenzi be biyemeje guhirimbanira ubusugire bw'igihugu. Yongeye gushimangira ko bikwiye ko Perezida Bazoum yamburwa ubutegetsi kuko yananiwe kubungabunga ubusugire n'umutekano by'igihugu, kikaba gisigaye kivogerwa byoroshye n'imitwe y'intagondwa zigendera ku mahame akaze ya Ki-Islam. Ntabwo ngiye gukomeza kuvuga iby'ikudeta cyangwa ibyayikurikiye cyangwa iby'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, inshuti za Niger n'ibihugu by'Uburayi bikomeje kotsa igituta babuhiritse, ahubwo ndashaka kugaruka ku mateka n'ibigwi bya General Abdurrahman Chiani wacuze ndetse agahirwa n'uyu mugambi wo guhirika ubutegetsi nta gitonyanga na kimwe cy'amaraso kimenetse. General de Brigade Abdurrahman Chiani, nushaka umwite Omar Chiani, ni muntu ki? Inyandiko zimwe zigaragaza ko Abdurrahman Chiani yabonye izuba mu 1964, ubwo yaba afite imyaka 59 y'amavuko. Ariko hari n'izivuga ko yabonye izuba mu 1961,
ubwo yaba afite imyaka 62 y'amavuko. Ni kimwe muri ibyo. Yavukiye mu gace ka Tilaberi gaherereye mu birometero bisaga 113 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Niamey. Ni hafi neza y'umupaka igihugu cya Niger gihana n'icya Mali. Amakuru menshi yo mu bwana bwe ntabwo avugwa. Ibyinshi bizwi ku buzima bwe ni ubuzima bw'igisirikare yatangiye mu 1984 ubwo yinjiraga mu ngabo z'igihugu. Agace ka Tilaberi avukamo gafatwa nk'ipfundo zingiro ry'igisirikare cy'igihugu kuko ijanisha rinini ry'ingabo z'igihugu cya Niger ari abakomoka muri Tilaberi. Imwe mu mpamvu n'uyu munsi ababyirukiye muri aka gace baba bafite inyota yo kwigira mu gisirikare kubera kubona ari wo murimo bene wabo bayobotse. Ibi ariko bikanagira n'isano nuko aka gace kuva iki gihugu kigenze kazahajwe n'ibitero by'inyeshyamba zica abaturage kugeza na n'ubu. Mu 1984 Abdurahmane Tchiani akinjira mu gisirikare yabanje guhabwa imyitozo y'ibanze y'imbere mu gihugu, ayisoje ahita yoherezwa muri Senegal mu ishuri rya gisirikare École d'application de l'infanterie de Thiès, rimwe mu mashuri ya gisirikare yari ndetse n'uyu munsi akomeye muri Afurika, atoza abasirikare bato bakagera ku rwego rw'abofisiye. Ryibanda ku gukoresha imbunda za rutura n'amayeri yo kurwana. Ni ishuri ryashinzwe n'Abafaransa ahagana mu 1980. Nyuma yo kuva muri Senegal, Omar Tchiani yakurikiye ibindi byiciro by'amasomo menshi ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho yayoboye ingabo mu ntara zitandukanye za Niger nka Zender, Agadez na Difa. Nyuma yaho yabaye umuyobozi mukuru wa gendarmerie ku rwego rw'igihugu. Mu bihe bitandukanye yayoboye ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye n'ubw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba nko muri Cote d'Ivoire, Sudani na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Omar Tchiani kandi yabaye ushinzwe ibibazo by'umutekano military attaché muri ambasade ya Niger mu Budage. Abdurahmane Omar Tchiani yabaye mu mutwe ushinzwe kurinda abayobozi bakuru b'igihugu igihe kirekire kugeza mu 2011 ubwo Perezida Mahamadou Issoufou wari uyoboye Niger yamuzamuraga mu ntera akamuha kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Yayoboye umutwe wabanindaga Perezida Issoufou kuva icyo gihe kugeza avuye ku butegetsi mu 2021. Nubwo Perezida Issoufou yamufataga nk'umwizerwa cyane ndetse bikavugwa ko yamushyize ku buyobozi bw'umutwe w'abamurinda amwizeyeho ubushongore n'ubukaka bwo kumurinda uwo ari we wese wagerageza kumuhirika ku butegetsi kubera ubunararibonye yari amaze kugira mu gisirikare ku ruhando mpuzamahanga, cyane ko uyu Issoufou ari we mu perezida wa mbere wari utowe muri iki gihugu nyuma y'ubwigenge cyabonye mu 1960 bwakurikiwe n'irikana ku butegetsi inshuro enye zose mu ruhererekane rwiganjemo abasirikari bayoboye iki gihugu mbere ye. Mu 2015 uyu Abdurahmane Omar Tchiani yashyizwe mu majwi kuba mu mugambi wapfubye w'ugwiri ku butegetsi bwa Perezida Mahamadou Issoufou, aho Perezida Issoufou yavuze ko mu gisirikare no muri guverinoma harimo abagome bari bacuze umugambi wo kumurika ku butegetsi bamurasiye mu ndege kugira ngo atazongera kwiyamamaza mu matora yagombaga kuba nyuma y'umwaka umwe mu 2016. Perezida Issoufou yavuze ko uwo mugambi yawuvumbuye mbere y'uko abawucuze babigeraho. Icyo gihe kwikubitiro Omar Tchiani yafunganywe n'abandi ba ofisiye batatu batawe muri yombi bagashyikirizwa urukiko ngo baburane kuri ibyo birego. Gusa Tchiani we byarangiye agizwe umwere ndetse aguma ku mwanya wo kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Mu 2016 Perezida Mahamadou Issoufou yongeye gutorerwa kuyobora Niger kuri manda ye ya kabiri, akomezanya na Omar Tchiani nk'umukuru w'umutwe w'ingabo zimurinda, ndetse mu 2018 nibwo yamuzamuye amwambika ipeti rya General de Brigade. Manda ya kabiri ya Mahamadou Issoufou yagombaga kurangira mu ntangiriro za 2021, bityo ntabe yemerewe kongera kwiyamamaza nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga. Mu matora yabaye mu ntangiriro za 2021, Mohamed Bazoum wari minisitiri w'umutekano yahanganye na Mahaman Ousmane wari warigeze kuyobora Niger kuva mu 1993 kugeza mu 1996, akavaho kubiswe coup d'etat. Mohamed Bazoum bivugwa ko yarashyigikiwe na perezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou niwe watsindiye kuyobora Niger muri manda yagombaga kugeza mu 2026. Mahaman Ousmane wari uzwiho kuba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Issoufou bakomeye, nyuma yo gutsindwa aya matora ntiyabyemeye ndetse atanga ikirego mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga, uru rukiko rugitesha agaciro. Intsinzi ya Mohamed Bazoum yari ibyishimo bikomeye kuri Perezida Mahamadou Issoufou yaragiye gusimbura kuko yifuzaga ko byibura ibyo bageranyeho muri guverinoma icyuye igihe bikomeza. Mahamadou Issoufou mu bya mbere yagiriyemo inama Mohamed Bazoum bizamufasha gukomera ku butegetsi bwe nuko utagira ikintu na kimwe ahindura mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ndetse akarekera General Abdurahmane Tchiani ku buyobozi bw'uyu mutwe. Aya matora yo mu 2021 yabaye mu bihe ibihugu byo muri Sahel, no kuvuga Niger, Mali, Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea n'ibindi
byari bizengerejwe n'ibitero by'iterabwoba by'intagondwa zigendera ku mahame akazi ya Kiislamu ndetse n'isubiranamo rishingiye ku moko mu bihugu bimwe na bimwe. Ibi byari bimaze no kubyara kudeta mu gihugu gituranyi cya Mali, aho Perezida Ibrahim Boubacar Konaté yaramaze guhirikwa ku butegetsi muri Kanama 2020 ashinjwa kunanirwa guhagarika isubiranamo n'ubwicanyi hagati y'amoko. Ibitero by'iterabwoba bitasibaga guhitana ubuzima bw'abaturage no kwitabaza ingabo z'Abafaransa abaturage bavugaga ko ntacyo zimaze. Ibibazo nk'ibi byari byugarije aka karere kose, kuko no muri iki gihugu cya Niger turi kugarukaho ibitero by'iterabwoba byari bimaze iminsi byibasira abasivili mu bice bitandukanye. Mu gihe irahira rya Perezida Mohamed Bazoum nka perezida mushya ryari riteganyijwe tariki 2 Mata muri uwo mwaka, mbereho iminsi 12 gusa, ni ukuvuga tariki 21 Werurwe, igitero cy'iterabwoba cyagabwe mu gace ka Tila mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Niger cyicirwamo abaturage babarirwa mu 137. Umutekano muke mu karere, ibitero by'iterabwoba mu gihugu, amatora atarishimiwe n'utavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'urukiko rugatera utwatsi ikirego cye, byose byashoboraga gutiza umurindi uruhande rumwe cyangwa urundi rwari kwifuza kuburizamo umugambi w'irahira ry'umukuru w'igihugu cyangwa se kongera kugerageza guhirika ubutegetsi bwari bugiyeho. Ibyo ni nako byagenze, kuko tariki 31 Werurwe habura iminsi 2 gusa ngo Perezida Bazoum arahire, mu rukerera ahagana saa 9 za mu gitondo urufaya rw'amasasu rwumvikanye hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu rwamaze igihe kirenga isaha nyuma ruza guhosha. Nibyo koko ryari rindi gerageza ryo guhirika ubutegetsi mu maguru mashya butararahira. N'agatsiko k'ingabo zari ziyobowe na Kapiteni Sane Saleh Gourouza kari kacuze uwo mugambi, ariko umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu zibabera ibamba baratsindwa, aba bahita banerekeza y'ubuhungiro. General Omar Tchiani wari uyoboye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu yigaruriye umutima wa Perezida Mohamed Bazoum atyo nyuma y'uko umutwe ayoboye uburijemo kudeta. Igikorwa cyo kurahira cyari gitegerejwe mu minsi 2 kiraba ndetse kigenda neza. Gusa kuva icyo gihe kugeza amaginga ya tubari inkuru nshya zo guhirikwa ku butegetsi kwa Perezida Mohamed Bazoum. Impamvu yatangajwe n'ababuhiritse ikaba ko uyu mukuru w'igihugu yananiwe kubungabunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Imibare y'ikigo ACLED gishyira ahagaragara imibare barurisha imibare ku bibera mu bice biri mu ntambara cyatangaje ahubwo ko kuva mu mwaka ushize wa 2022 kugeza ubu ibibazo by'umutekano muke byagiye bigabanuka cyane muri Niger ugereranyije n'imyaka yabanje. Bavuga ko nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bifitanye isano na politike byagabanutse ku kigero cya 39% mu mezi 6 ashize, ibitero byibasira abasivili byagabanutse ku kigero cya 49% n'impfu zituruka kuri ibyo bitero zigabanuka ku kigero cya 16%. Operasiyo z'ingabo z'igihugu zigamije gukumira abashaka guhungabanya umutekano ngo ziyongereye ku kigero cya 32%, iyangirika ry'ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa byaterwaga n'umutekano muke nabyo ngo byaragabanutse, ndetse batanga n'ibindi bimenyetso byinshi bigaragaza ko ibyatangajwe n'abahiritse ubutegetsi ari urwitwazo. Ahubwo hari amakuru avuga ko General Abdourahmane Tchiani hari hashize iminsi mike amenya amakuru ko Perezida Bazoum afite umugambi wo kumwigizayo, ahitamo kumutanga amurika ku butegetsi. Nubwo igihugu cy'Ubufaransa n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburengerazuba bitamworoheye, General Abdourahmane Tchiani ni perezida wa Niger ndetse yamaze gushyiraho minisitiri w'intebe na bamwe mu bagize guverinoma. Njye nitwa René Lambert Muhire. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo nk'ibi uko tubishyizeho kuri Irebe News.